Hello, TUNI Kuki News Vajose na bon chavin lem nei win. TUNI 18 June 2025. I het de wahin. TUNI a jong chu CBI le NIA chadan. Kuki chate chunga a chadan ho. A hoi lo je a. Kuki Women Organization Human Right ho a kona. Ama ho lam kaina a kizot na ho. Lam ka mi pi hon anane ti chu mo hi in lam kalanga hi nasata akigot na ine win ahin la hi chewa ka sainom khat cha hi le more a hi in te Tengnopal district a hi in Chandil district a hi in Kangoi district a hi in ti chu Sadar Hills lang a hi in KOIMA yaudo okit povel hi chi hi ta hi pan ila lai seva inam pin itabanga gen thei ki tho han lang ito banga pan kila zong le akanat na umlawai hize achu inam sunga hi ikivai po dano ikivai hop dano administration hoi ta hen iti wahile tu le tu ai thu mu zong i separate administration cho administration pa bo hi wat he ta cho separate hi ki separate ta ki hian hi ta cho Meitei te to ai wanga administration tu chan ge a hoi lo je ai hi che to banga gen theina I tho hi ti jong hi imu imina imu ita sa ta wa ito ai hi tai na hin la tu ni chan ge ilip do lo pa wang hi ki danga ki sain tu ni a hi lam kalang na sa ta ki phin na ki zot na hen lang a hi lo la kangui langa ki phin na ki zot na hen lang Tengnopal ki phin na ki zot na hen lang Chandila ki zot na ki phin na hen lang hi chi noni lang ti le wan Tamenglong district hi han a hi la wa hi le district ku ki chate na zo si mun tina ki zot na ki nei han lang hi chi to bang ki phin na ki nei le chun alol hin na khat wang ding a hin la hi ta a be a aninga khat na ibol wa hi le chun hi chi akana na lawai alang khat na ate ka dinga chu ga sei lew han mol kang khat khu I hele bong pai jing ai ahin la ni hin koi le chun bong kit mai the a hi wanga chu hung ha sa jep thum koi kit le chun hung ha sa jep som lang hin koi to in lang hin he le chun na he bo zo lo mai the a hi tai hi che to bang te ka na hi mi ching mi thim hon jong I chan ham khana ana sei sawa hi tain tu ni a jong hi ku ki cha te hi chi to banga ipan khom na diule I tha ha theina diwa koiman ei he bo thelo na dinga hi I na chi wa I bol jo seo hi unite ta thakhat ta lung ki to ta bolo hi ti itile tu ni chan ge ya I bol do jo po win ahin la separate administration ki thuma ki peng jing a hi in alang khana chu ga sai dinga pansat na awang inei lo de wa hi ahin la hi chi hi ei ho hi government nei kha jong hi po win government noi za hoi ta ki vai po jong I kha po win hi za jong chu het lo mai theu a hi in ahin la a he sa ho be hin inam sung hi lam kai hen lang I bol zo seu ki lung to ta ki bol hen lang hi le I pi ham khat wang min ei vet thei ding a hi lawai le min ei het pi ding a hi in hi ta ha aning khat na khat nin I bol tho wai le chun kan lo ding a hi ti pa wang hi tu ni a hi avelin kanami te hon het diva avela kain sei do no min chule tu ni a hi KSO ho a hi win thu phon zat chom a hin nei win hi chi chung chang ho jong hin sei hi tin chule Indian PM pan US President pa nasata in ama tokito in hita chu don butna anapi ti ho chong hi mu a hin hi chi chung chang ho I het theine divin hin seu hi tin I gam sung inam sung ipuna win I gam sung inam sung jong seilawa ho a hi in hi jong le geopolitical ho jong hi het nu nga hi gam dang ho ki vai po dan le gam dang ho dan ho jong hi ivet nuwa hi chi ho a ko na jong hi kijil do thei tam pi ma hi ja chu hi chi chung chang ho jong hi het lo wa ho a hi in hi chi chung chang ho jong aban bana hin sei de wa hi ama sapenin KSO ho thu phun ka ngai lew hen KSO hon mi pi het dinga circular a hin bol ti chu KSO Sadar Hills lang hon thu phun a hin bol a hi in
tu a hi thu akiza dana chu a hi le ta chanu lamnun thim singsun ama DNA test bol na ho jong hi result report ta in along ho jong hi in in mun hung ki po hung ding a hi tai ti a jong hi thu ho jong het a hi in chule hi chi ta chanu lamnun thim singsun hi avai thun na Dimapur airport na jong hi neiding to gon ho jong KSO hon anei veti jong hi mo ahin Dimapur airport na hi analam dot ding hi chiwa ko na hi a in chen na kangpo pi ward number 8 chan ge hi ahin hlut diu hi chi zo ting le chun Kuki in P Sadar Hills ahi in KWU Sadar Hills ahi in ama ho mopu na ahi KTC in mo apu ding ama ho khut na ki pido ding chule avui lim na chan ge ya hi ama hon mo apu di wa hi ti hi ahi in chule ama hon mi pi hinga het sa na ahin bol beo ho chu ahi le hi chiwa hi koi tabang pan lanom airport chan ge ya chi ding ama machama hung kon do nom ho jong a uma hi le KSO a het sa ding hi ti a hi thu phon ahin boluvin hi chi hi thu kiza dana chu jingni khoting la hin Dimapur airport hunglung ding hi chi jingni khoting la hin a in mun chan ge wa hi KSO lam kaina a hin po lu diwa hi thulut mo a hi ti chu KSO Sadar Hills a kona information and secretary a kona mo a hi ti chu iga het theine diwa in saiwa hi in aban kit na chu a hi le Dr. Lianboi beina chungchanga jong hi KSO hon condolence message ahin bolwi ti jong hi mu ahi in hi chi hi Dr. Lianboi hi Delhi a uma Delhi University a hi professor khat jong ahi in chule ama hi ama keu hi lovin apa anamolium sa apa jong hi ei Kuki chate la a jong hi mimin che ta hin upa kai ho vai phei ama jong hi ei Kuki chate a dinga chu officer anama sapen loi ho khat a hi in ama jong hin TUNI a chu wangset ta in hita chu BB stroke je in enamolium santai ti ho jong hi mo a hin KSO Delhi NCR ko na jong chu a last bit ho video ho jong ahin hla do win hi cho jong chu ivet na hi le inam sunguwa hi ta chanu ho mi izat ham khat hi apasal ho zat dang nam dang hi jong le TUNI chan ge ya inama dinga pan ala na ho igam inama dinga thu asei do ho hi I chan ham khana hi ei ho dinga jong ki zil theina tam ta na sei do oviti ho jong hi mo hin inam sunga ta chanu it umma ma hi chito banga ahung mo lim jing ho jong hi phamo akisa in ahin la pathin program dungjuya cho thilso umji a hi in hi chi hi mihim hi na chu ima ki bol thailo a hi in ama jong hi ei Kuki chate adinga jong hi it ta a hi ti chu iga het thei dewa hin se wa hin mi khen khat chun Dr. Lianboi vai phei ki ti ting hin pasal ham ti a jong hi igel mai thewa hi a hin la amin ta a hi ga velo hen lam nei lin a hi in lam nei lin chu amin a chaina lang hi kila a Lianboi ti a hi hi ta chu it saying ham angai lut ko na ti ding dan a hi ta in angai lut ko na a chu Lianboi a ki he a ma hi kum som li leget a hi tai ti chu I het thei dewa iga sei beo a hi in hi chi chan ge ya hi inam igama dinga inam sunga ta chanu pan la ho jong hi ta hi ahung mo lim jing ho gin cha lo be a hi ta ahung mo lim ho hi ipona win a in sung mi te jong pathin in hlamon na peta hen ti chu iga sei beo a hi in tu hin SOO ho thupon ga ngai kit lew hen hi chi SOO ho hi Assam sunga ei Kuki chate dinga Indian government le Assam government noya SOO sign hon thupi na ahin nei naw ahi in hi chiwa hi ama hon program khat ahin nei win igam sung inam sung ha sat dan hi ivet na hi le muntina Kuki chate chen na ho hi lungmon na tapoi
hizi chun ikilung khat no angai tai ipan khom lo wa milham hi hen a hi lo wa hi le nam se pai hi hen thakana idin khom wa thakana I thai zet lo wa hi le boiding a hi tai ti a hi ama hon jong church leader ho intellectual za chom chom ho jong organization za chom chom ho jong ko khoma hi ta cho igam inam panla ding dan le imasanga panla ding dan ho sei khom lo a kho tai ti a chu hi chiwa hi to gon a hi nei win hi chi hi ani kho hi a hi le 21 June 2025 Saturday ni hiding amun a hi le nom jang wang kho hiding dimasa hausa ti a hi in aban le a Phat hi pung som le khat vel hiding a hi ti chu hi chiwa kon a program gona kona hi iga het thei diwa in sewa hi in amoto hi a hi le sam zal som thum le thum chang khat na vetan sopi le sopi ki pum khat na chen khom ting iti phat na pha lunglai hitam ti hi chi bible chang mang cha hi chi moto mang cha hi hi chi wa hi meeting nei khom dinga mi pi ho to pan khom ding dan ho sei khom na ding a hi ti a jong hi program agong win hi chi ho ta bang hi thil phata a hin inam igam hi ivet na hi le tu ni a hi amo to jong hi ivet na hi le lunglei le jingin tu ni a e ho Kuki CHATEN Manipura cheng hon jong hi chi to bang to gon ki nei ji han lang mi pi le nam se pai hi hen CSO lam kai hian ho langa lam kai ho hi jong le hi chi to bangai thakhat na I zet khom wa thakhat na I din khom wa I sei khom deu dol a hi ta in tu ni a hi SO atuma ki vai po the I ta po win CSO atuma ki vai po the I ta po win I bon chawa khatna I din khom phan wa hi tai ti jong hi ka sei do no min tu a hi atum be a SO hon su extending a hi lo le sai pen moding I boy pp sang ba Kuki CHATEN thakana I din khom wa I bon chawa separate administration a hi I din khom theine di pa zo hi focus ball lo hitin I gam sungowa state sunga state force ho na ho sumango hitin state office ho kha tup lewan tuni a hi ithil thum ho gang ta ki mu thei ding a hin la e hon hi chi state force khel theine dinga chu separate administration I thu movin a hin la state force ho isumang nom povin mail hei government la izop jing na live na hi le hi chi wa hi a ki khel na thei lo wa hi ja chu kanam mi te ho tuni a hi nam se pai hi hen milham hi hen holam kai hi hen a hi lo le CSO lam kai hi jong le thakhat na I din khom wa lung khat I put no wa hoi ta I din khom pha no hi tai hi chewa bible chang ki sei jong hi ga velo han sopi le sopi ki pum khat na chen khom hi iti phat na pha a lung lei hi tam ti hi ivet ting le ingai to jong le I lung thim hi ki pa jingai khat la khat ki lung to ta hung pan khom wa khat la khat I hung ki to sot to a khat la khat I hung ki pa cha to ting le hin kho hi ano manom a hi in hi chu to banga hi ei hon jong lunggel nei khoma Kuki CHATEN Assam sung keu ka ti poi Nagaland a jong Manipura jong hoi lai mun hi jong le I chen na zo se wa thakha na ki pang khom hen lang to gon hi I bol zo siu I them zo siu hi khatna ki bol thei le wang hi I tino ma nom ding hi tam ti hi ga gel le hen I het so ke wa hi in a hin la mi khen khanin akika la a kei lunggel bo chi pi ding ti ho lunggel inei jing na lai je wa in gam inam hi tuni chan ge a hi gen theina jing na lai a hi ti jong hi het diwa neu cha in phondo beo hin tin abana hi ga veleu chun hi chiwa jong hi foothills kiti naga coordination committee kiti hi masanga jong anaki he khalo ahin la tuni a hi chimang cha meitei hon thu aza chum chum ahin seva naga ho min mang cha ahi lo le naga ho khet bu amanga hi ta thu ahin so jingu jong hi za chat ta ahin tuni a hi idin khom lo wa hi le
hi chi sanga kho zo hi in to jing de wa hi Manipur gam sunga SOO hon agang thei pe na Manipur gam sunga Naga ho area a na thing noi ho kem na koi thei lo di wa hi chi ho zo si na chon do di wa hi ti a Home Minister ti chu Ministry of Home Affairs in Government of India hi nga jong hi nge na boluwi ti ho jong hi mu a hi chu i vet ting le hin za chat ji ti chu hi chi sign e bol lai wa kem ana laya I ma cha bon sei do lo wa tu ni a hi chi to bang thu a sei ho hi i vet na hi le ei ki cha we ti hi mu thei hi aji chu tu ni a jong hi ama ho to iki ka wa su kem ja chu inam se pai ho kem ja chu I chan ham khana ki chat je wa hi chi to bang complain ho hi abol thei wa hi ki cha hi hen lang a hi lo wai le a ki chat lo hi hen lang hi le chun hi chi to bang thu ho hi a sei lo hel di wa hin a hin la tu ni a hi chi to bang thu a sei ho hi a selanga ikila sang wa positive ta ikila wa hi chi ho a chon do theilo ne dinga chu ipi I bol deu ham tele mi pi hi hen CSO hi hen a hi lo wai le MLA hi hen a koi chu hi jong le tha na I pan kho ma wai le KOIMA chan hi chi chung chang hi a sei theilo ding a hin la tu ni a hi inam pi thalenga su ho bo ingan se wa hi le ilha sap kha te wa hi ni za chu I bon cha ba I pan kho mo wa hi chi to banga min ei ki chat na ho hi chi sanga ei ki chat zo na dinga hi I ti pan ila de ham ti hi lunggel phat a hi tai ti chu neu cha I ga sei the o hi chi chung changa a sei ho hi nang hon jong nan sim so ke de ta san in hi za chu hi chi ba ki sei ho hi a bon cha hi ka hin sei la lo hi in hi jong le tu ni a hi chi ba ki sei la ho la a hi a bailam thei pe na I ga het diu le ama hon a tup mo le a doi pe no chu a hi le hi chi su kem chon do ding a gang theilam pe na Kuki chu Kuki area sunga ding ti a hin la tu ni chan ge I su kem na ho hi Kuki gam sungena a hin la tu ni a hi chi to banga ama hon complain abol thei wa hi le chun I chan ham khana ho ei ki chat naw a tai ti pa hi mu a hin tu ni a bon hi ta ki to mo the thu a jong min hi chi to banga ei ki chat thei ai tha khana ding hom thei di lew hen hi chi ho jong hi a sei ngam lo de we a sei ma sang wa jong hi vel thumbe ki gel de wa hi ti pa hi het thei de wa neu cha in phon do be kin wa hi in ama hon claim abol now hi ga velo chun kam jong a hi in teng no pal a hi in chandil a hi in kangpo pi a hi in noni a hi in hi chu ho chan ge hi ama ho gama a hin sei wa hi tain tu a jong hi mei hlei hon pi hi chi MP pa bimol het de wa hi in mei hlei MP pa inner a dinga Manipur gam sunga inner MP pa koma jong hi report abol jing pau hi ipiham iti a hi le hi chiwa report abol jing hi tu ni a hi Kuki te hin separate administration amu hitam a hi lawa hi le ipi bola aphat chenga ama ho gam sunga Manipur ki ji thei talo mail hei ki lut thei talo hi chi ho hi sign bolding bo wat hi tam ti chan ge hi thu adong of ti ho jong chu mu a hin hi chi ho I vet na hi le tu ni a hi e hon het do lo wang wa mail hei hon a sanin jong a he ta vi ti a hin la e ho sunga hi mi khen khanin I pi sei ta wam ti le e hon I thil thu mu jong hi ki mu pon ti kilung hla dai na lai chu ti chu ta san na ki nei nai lo chu a hi wanga ki hian thing hi ta cho hoi ta ki hian na hoi ta buffer zone ki siema hoi ta boundary ki siema ni ta chu Manipur gam sunga gamlen zo hi e hon ikila ding dana hi hoi ta center government in line kai hi ta chu chi tu ni chan ge e ho ki pang hom thailo ki ta jong ki ta san thailo wa I jing na lai je wa hi Naga ho hi hen ti chu milong ho hi hen a hi lo wai le Meitei ho hi zong le hi ta hi a pet na hi chance la ding hi ti hi to gon anei kit wa hi na hin hoi ta yung pan khom wa galin bol ta lai wa chu KOIMA chan I ma cha sai thei lo chu
hi chi to banga chu tuni a jong hi ku ki chate I pan khom lo wa hi le I buffer zone ho jong hung ki su mangin tin phat khat le tuni a I map kai ho jong hi I mu so ke wa hi masanga ipu ipa tevin Kuki len ti a na hop na ho chu let na len hin a hin la tu a hi midang hoi apil je wa chu igam ho anala le tu a hi manipur gam sung bo wa hi e hon map ine wa hi tan hi chi map jong hi tu ni a tu khanga hingjing na lai a hi lo la pan la thei hon pan hoi tai la lo wa hi le hi chi ho jong hi hung neo be na lai ding ei ti hi a hi in hoi ta pan I la wa hoi tai ki lung to le hi chi sanga lin zo jong ike be thei wa hi ti pa hi I het no vai masang lang ding ve a hi ki lung to ta pan khom phat a hi tai ti chu China I ga sei theu hin tin tu hin foreign tilhen gamdang chungchanga thil so ho ga sei lo hen tu le tu zan hi chan gei zan hi ma sa chan gei chu zan hi chan gei chu ga ve lo hen 15 a pat na 17 chan gei chu G7 Summit 2025 hi ana hin hi chi hi Canada gam sunga ana hin Canada hi het de wa hin US gam kom lai ta aban chet na chu Canada gam hi chi Canada gam sunga hi chi G7 meeting hi hin le G7 chu ipiham tele group sagi tina hin group sagi ho chu koi ham iti ahil United States in Canada in abale United Kingdom in France in Italy in abale Germany Japan in hi chu ho se kiloi khoma hi G7 ki phut hin G20 zong het kha deu ta sanin ana ki ha sei tho tai ni het so ke wa hi in chi G20 hi chi G20 now pa chu G7 hi chu G7 hi alang pi a chu United States ti chu America to alliance hoi deu ho hi cho ki loi khom wa G7 a phu a hi chi masanga chu G8 an hi in ahin la G8 la G7 tu a G7 kitila ai Russia jong an zaw la ya chu G8 kiti ahin chi G8 chu Russia in Ukraine attack ahin bola Crimea kiti Ukraine gam neo abe neo cha ga ki khai ha khu hi chu ahin la pi wa 2014 la ya chu anala pi ole hi chi attack a ball ji wa chu G8 na ko na hi anano do wa Russia te hi anano do wa G7 na so hi chi G7 na so wa patna hi I chan ham khat G7 ho jong hi power nei lo ta banga hi umwa aban le Russia le Ukraine ahung ki boya jong hi chi G7 group ho zo si jong hin nasata Russia hi sanction abol khumwa ma ho hin nasata do dalu a hin hi je a chu tu chunga jong hi chi G7 ho hin summit anei kit novin gamdang dang ho jong hi la be na ding to gon anei jing wa hin hi china a jong hi India hi aphat chenga India jong hin ka jaw khadem ti a kinep na nei ta invite a hin bol chengule gajaw ji a hi in tu chunga jong chu hi chi G7 2025 summit a hi India jong invite a hin bol ven a hi le hi chi invite a bol na wa hi Indian PM Modi jong hi anachi ti ho jong chu mo a hi in ama achi a hi chi G7 summit dinga achi na a hi alhun masanga US President Donald Trump hi anapot do ki tai ti ho jong mo a hi in a hin la ama alhun masanga hi Donald Trump in thu anasai na a chu a hi le G7 hi G8 a hi lo le G9 so ding a hi tai ti a hi thu anasai a hi le hi chi G7 la a chu G8 a hi lo le G9 so ding ati a hi le chun gam khat a hi lo le gam ni hi et ball bedding ti chu koi bedding ti hi to go nei na a hi in hi chi wa chu koi hi ama hin proposer a ball ham ti a hi le a khat na a chu Russia ho hi inung ko ki lo wa hi le G7 ji loading a hi lo vai le China hi koi lu lo wa hi le e ho I chan ham khana I la sap de wa hi ti a hi Russia le China hi G7 group ma hi et bola
G8 a hi lo le G9 so dinga hi to gon anane ti ahin PM Modi zong hi nasata a hi chiwa hi kigot na ane hin ti chu ningkum laya jong cho ina seijing ta win G7 summit na hi India le gamdang dang ho jong hi invite an bol jiu ahin la India le UAE he de hin Dubai iti na pe no khu hi chi te gam ho hin I chan ham khana chance ane ta wa hi chi G8 aso theine ding a hi lo le G9 aso theine ding a chu hi chi gam te ni hi azaw na ding chance len ta om tai ti a hi anaki kinem a hi India jong hi nasata kinep na nei ta hi chiwa hi gazaw ji a hi lo wai le mi kinep na nei be lo ho chun foreign minister hoi asol ji wa hin India din mona chu ga ki seile Dr. J Shankar ho bang hi asol ding dol a hi na hin la hita hi G8 G7 ho a hi G8 ong so ding a hi le ke ho jong in et kha ding ham ti a hi PM Modi jong hi tu kumai kinep na nei ta aga chi a hi in a hin la Donald Trump in tu chung G7 summit a hi lo be ding khat a hin sei do je a chu wa noi le se na mi tampi hin kidang asai ti jong hi ngamo a hi in wa noi le se na leader za chom a hi lo le media za chom in thu a sein ho jong hi iga ve na hi le ama hon jong na sata kidang asawe a ji chu G8 na ko na Russia na paila wa G7 an so a hi in chule US in avet da pen chu koi ham tel China ho hi a hi hi chi China ho hi su mit na ding a hi lo wai le China ho le thu na ding ai pan ala jing ham tel tu chunga G7 a Donald Trump in G8 a hi lo le G9 so a China le Russia jong hi zaw sa ding a hi tai ti a hi thu an sei ti ho hi amu wai le mizo sen kidang asa wa hi in a hin la hi chi ama hi phat sot azaw po in ni khat phat chom cha azawin azaw zo wa cho anakile kit tai ti ho jong ki mu a hi le hi chi anakile zo wa hi France president pa hin ipi sei ki ta amtile ama hin hi chi Macron hin ana sei na chu US leader pa hi gangta akile na hi adang a hi po in tu le tu a Israel le Iran ki boy na chungchanga hi ceasefire bol na ding to go ne ya kinong le a hi tai ti a hi ana sei ti a hi chi hi media a ko na Donald Trump in anamumu a cha lunghang le jingin hi za a chu don butna ana bolin X account ho a hi chi to bang tweet hi ana bole ti ai hi chi to bang ai comment ana bole ti hi chu aman ana sei na a chu hi le hi chi G7 dal ha a Canada gama kona ken Washington DC kanung jot na hi adang a hi po in tu chunga Macron in asei jong hi aman he has no idea ti hi chu aman a het thiam lo ja hi chi to bang thu ho hi ana sei a hi bowin ke hi chwa hi peace ding a hi lawai le ceasefire bolding Israel le Iran ki ka ceasefire bolding a chi ka hi poi hi chwa hi a sei hil a hi chi sanga len zo to gon khat ne ya ke ananung chi ka hi ti a hi na thu sei na gana ganga hi don but na hin bole ti a hin aji chu hi chi France leader pan jong hi chi to bang thu a sei hi PGM tile a phat chenga hi India le Pakistan ki boya jong chu Donald Trump thu sei ho chu in a sei sa wa hi ni het de wa hi chi May 7 le 8 ki ka a chu 2025 May 7 le 10 ki ka a chu Pakistan le India jong na sata hung ki boya hi chi ki boy na chung changa chu India in Operation Sindoor abola Pakistan gam sunga thingnoi ho kem ho hi thingnoi kem ho hi izan ham khat hi su se ding kap se ding ti ai to gon aneya operation anabol vai cho jong cha na kap se no hi a hin la hi chi chung changa India le Pakistan ki boy na chung changa ceasefire ahung zowa hi Donald Trump hin hi chiwa hi ken ceasefire ka bol hi ken phone ka bola a hi lawai le ken hi che Pakistan le India hi gi na ka bola
chamna ka sim a hi ke chamna sim a hi ti a hi ken ceasefire ka phone do je a alanga ki kap to na lawa ceasefire a hi ti a hi ana phone do a hi ni za chu tu chunga hi France leader pa jong hin ana eng ho dan a hi ni za chu hi chu to bang hi asai hin Israel le Iran ki boy na jong hi India le Pakistan ki boy na banga hi Donald Trump hi ana zam do ki na amani ki ka acham na sim dinga an hlei do a hi ti a seile Donald Trump hin an ngai thei lo dan a hi ni za chu hi chiwa hi France leader pan a het khil a hi bo ve ke hi cham na sim dinga che ka hi pon hi chi sanga lien zo na to ding ka nei za ka chi a hi ti a hi don but na an bole ti ho jong hi mo a hi ki nin aban le hi chi G7 na PM Modi agazaw na ahi aman thusei na ananei pa cho ahi le aman vanoi le si na leader ho jong hi gi na anabolin gi na ti chu tep na anabolin hi chiwa hi koi leader koi country leader hi jong le thing noi ho against a na ito angai igam sung che wa hi thing noi isu mang wa hi le vanoi le si na ki boin ho hi hung chamna hung bep ding hi a khoti lawa igam sunga thing noi iki koi wa hi le chun boi na hi chi sanga hung sang zo deu ding hi ti a jong hi thu sei na anani ti ho jong hi mu hi in ipi bola hi chiwa PM Modi thu sei hi in ta do helham iti ki na hi le ei ho contact a ga vekit lo chun tur ni a hi ei hon hi chito bang thu sei ho to SOO isainova ama ho government noya ki umcho a hi le PM Modi in hi chito bang thu a sei ai agam sungai thing noi lo ham tele India gam sunga thing noi hi atama tam gam dang ho sanga jong tam zo mai the a hi wanga chu aki ha lo je a chu thing noi a hat be se lo ja chu a khoti ta boy be se lo a hin la tu ni chan ge ya kumni walzen Manipur gamsung aboy nunga jong hi su jong extend bol de lo su jong lado de lo a hi wanga chu visit jong a hin bol lo hi chi ji a chu ei hon jong ilungelo i hel pha no hi tai ka ti na pa hi tai thing noi su mang ding to gon anei ne ya hi le tu ni a su extend a bol lo ho jong hi chi ho ji a hi dem ti ho jong hi gin mo na lin ta a hi ni ja chu ching thei ta na ai to pha no hi tai tu ai su extending bol phat a hi ta po in zo khat le thing noi na hi ve tian lang in chai do jing le chai jing ding a hi ni ja chu mi pi movement bol phat a hi ta in nam se pai zong a hin theina ding in nam pi zong a dam theina ding hi chiwa hi mi pin movement i patnova i gam sungova Meitei government na zo se i kha tu mova ei ho government sim do phar hi tai a hoti lo vai le phar hung ge sang han lang i gam sunga thing noi ho zo si su mang ding hi tai ti le hi cho zo si in su mang gole government chun a bol lel lo a hin bol ting le ki tho lel ma ding a hin iza cho a hi theile phat kilem pe na hi kanam mi te ho lung khan ai din khom wa thakana ipan khom phat no hi tai ti jong hi ka sei do no mi nei a hi le hi chiwa G7 summit a hi ga velo chun PM Modi thun masanga Donald Trump jam do ta ti chu ana chi do man ta a hi le PM Modi agal huna hi Trump talo amani adinga stock thei talo chu world leader ho ong ki su to tengole mun khatna hi amon conference anei jiu ti chu khat hi ki ho to wa gam khat in deal zong anei theyu a hi lawai le gam khat in free trade ho zong hi sign a bol theu hi chu to bang chan so chu ji a hin la tu chunga hi US leader pa le India leader pa hi kimu to na ananei hlon lo pha na chu Donald Trump hin PM Modi hi phone a hin bolin phone call a hi 35 minute a ki ho hlon ti hi chu minute som thum lenga sung hi phone call a hi ana ki ho hlona hi chi phone call a bol na sung wa hi PM Modi in na sata a Donald Trump hi don but na ani ti chu a hi le hi chi phone call 35 minutes sunga a ki ho na wa hi PPSA vam ti hi
news akimu dan dung choi a hi lawai le PM Modi zui hon hoita news ho hi nga report ahin bol dan wa cho a hi le hi chi chung changa phone aki ho na wa hi Donald Trump in athu sei ho zo se hi PM Modi in reject a bol ti hi cho aji chu India le Pakistan ki boya chu hi chi India le Pakistan ki ka ceasefire ki bol pa hi Donald Trump in som le li vei tu ni chan ge a som le li vei hi ta hi speech anei na ho amo sei ho chu tam ding a hin la speech anei na ho a hi lo le stage chunga hung ding do athu sei na ho a hi India le Pakistan ki ka ceasefire ken ka bol a hi kei thu sei je a ceasefire thei a hi India le Pakistan ki boy no kei su thi ba hi ti a sei na hi som le li veilang a sei tai ti hi aji chu hi chiwa ceasefire hi ama ji a hi ti zong hi ipg ama hin ceasefire ka bol a hi ti ho hi a sei thei ham ti ho zong chu in sei ta win peace Nobel Prize ho mu theina ding a hi lo le wanoi le sit pa chat a chan theina ding a chu I chan ham khana ma hin a zo a sei a hin la hi chiwa hi PM Modi na sei na a chu a hi le hi chi hi India le Pakistan ki boy na hi Simla Agreement 1972 hi hen a hi lo le Lahore Declaration 1999 kuma I khat ho jong hi chi sign ho jong hi ivet na hi le hi chi India le Pakistan ki ka a hi gamdang ho thu kila loading third party kila loading ama hon izat sei jong le hi chi thu chu kila loading hi chi Simla Agreement hi hen hi lo le Lahore Declaration hi chi chung chang ho a jong hi I ma cha hi chi chung chang he anaki jaw sa lo hi in hi za a chu I tiam khana hi chi chung chang a chamna dinga hi jong le India Pakistan hoita ke ho to a chamna ding foreign hen ho a hi lawai le third party ho jawa hi chamna koiman asim theilo ding hi thi ho ki sei a hi ti ho chan ge hi don but na nein hi chiwa hi India in except a ball po US in chamna ka sim hi ke ho je asis file hi ti pa hi India in except a ball mong poi ti a jong hi ana sein no rules of US in ceasefire talk ti a jong hi ta hi ana sei do a hin ti chu hi chi India le Pakistan ki ka ceasefire na hi US in rule anei na I ma cham po US in thu sei na I ma cha hung nei khapoi hi chi hi military ki ka a ti chu India sepai le Pakistan sepai ki ka ki ho to na oma direct a communication ki bol tol hona hi chi dung ju ya chu chamna an ki sei a hi bowin hi chi wa hi US ki kumna po in UN ki kumna I ma cha poi country dang momong ahung ki kumpoi hi chi gam tenin ki ho to na anei wa sepai ki ho to na dung ju ya tu ai ceasefire ki bola operation Sindoor jong hi ki chai nai lo hi chi jong hi post ki bol na lai hi ti chan ge hi Donald Trump hi don but na an bol ti ho chan ge hi mu a hin la Donald Trump hin a phat chenga hi chi chung changa hi India jong gi na ka bolin India le US trade chung changa hi gi na ka bol le India in jong accept a bol hi ti a hi a hin say a hin la PM Modi in tu chunga phone ke ho na hi chi to bang chung changa hi US to I ma cha talk akinei po in chule US le India trade chung chang trade deal chung changa hi chi ceasefire to hin akimat na I ma cha poi ti a jong hi Donald Trump hi hoi ta a hi ana hil chi ne ti ho jong hi mu a hi in chi Donald Trump in a hin sei be na a cha hi le thing noi hon attack a ball na ho proxy war a hi ti a hi a sei a hin la PM Modi hin hi choi proxy war a hi poi ama ho government in thing noi a hin to sot no a hi po in ama ho government ta chu thing noi van a hi lawai le civil la hung ki van wa thing noi se ma hung ki se mo wa India hi attack a ball jing wa hi in hi za chu India in hi chi hoi proxy war ki tilo ding hi chi gal ta ki la hi in hi za chu hi chi to bang hi ki na hi le sepai ta in hi ta chu le thu na ki ball chat ding hi 2019 la ya chu Pulwama a hin ball win tu chunga hi Pahalgam ahin bol kit wa hi in hi chi chung changa hi Indian government in
ball thei chan ki ball ding hi ti ho chan ge jong hi a sei ti ho hi mu a in hi chi a ki ho zo wa hi a ki ho chai ding ko no wa hi US president pa hin PM Modi hi invite a ball kit nin a hi le tu chung na hung na hi Canada gam a hi in Canada hi India to US to boulder a hi in hi za chu nakile ding ting le hi chi summit a ki chai ting le US zong hung lut pan lang hi chi vai ke ho na nei hi ti a hi tep na a hin bolin a hin la PM Modi in hi chi hi anom ta poi ti a hi azi chu aman asaina chu min kiniem ta hi chi G7 a hunga ti le leader hon support ball na zala chu G8 a hung hi in hi chi G8 na chu ti le India jong a ki zaw theidem ti a kinep na lin ta hung a hin la man tu chunga India phapu talova China le Russia zo zaw sa dinga agot na chunga hi I chan ham khana lung han bana azo a sei na ho hi nasata PM Modi hin don but na nei hi chi nei invite chu ka ki pa a hin la ka hung pa thailo ding a hi azi chu ken tu chunga hi foreign trip khat jong ka nei na lain hi chu ho a hi friendship to friendship a hi in a hin la hi chi ho chung changa wang hi ke ka hung ki kum thailo ding a hi tu chunga hi ta hi face to face a kimuto te na thi a hi le quad summit kit ding a hi ni chi quad summit hi New Delhi a ding a hi in hi chi quad summit a hi New Delhi a ke ho na te tu chunga hi nagam to kinai le jong le ka hung pa thailo ding ai aji chu Croatia hi ka visit angai ti a hi ama hin don but na anapi ti chu iga he theina di wa hi chi 35 minutes sunga ake ho dan ho jong hi min hi ta hi report a bol hin e ho gam sunga ye venai le Kuki chate hi leader ho hi center to ka ki ho hen lang a hi lo le e ho sunga leader si ang ke ho jong le milham hon e pi a sei ham ti ki hello I chu hi za a ilha sa moi chu ai wanga chu tu chunga PM Modi in US leader pa to ake ho na ho 35 minutes bo ake ho wang wa chu thu tam pi sei do chula hi cho jo si chu Indian mi pi hon jong aga he no vaile as ka leader pau hi ti a hi ka leader pau a phat dan a han dan hi chu to bang thu in sei do ai ti a hi min a support chi chu a hi le tu ni a hi e hon leader ho I support thailo pau hi IPGM tele leader ho e ho lam kai ho hong ke ho vaile ipi sei do ham inama dinga ipi a pha sei do bam a hi lo thulu na la ho chu mi pi a dinga I chan ge ya phamo ham ti ho jong ki hetalo ama ho ke ho le gu them chai ta chu ke ho wa a thu a sei do lo jong ki hetalo I ta chu ki chai jing ji a hi mi pin ilam kai hi ki support thailo wa hi in a hi the ai le kanami te ho tunia pana hi lam kai hon jong lam kai ka hi ti a ki mo let sa lovin thu I sei ho hi inam pi adinga thu pha hi hen thu se hi hen iza ho zo se hi khat le khat hi ta hi connection so ke hen la ki he to so ke hen lang inam pi hi I chan ham khana khang to ding hi tunia jong hi Kuki woman organization for human right hon pan ala ho hi ga veleu chun khat le khat ki zamat lo ham iti mai the wai nale apan la dan ho chu ka ti e tu chunga lam ka si ai ki zo no chu ipi phacho ma hi chi to bang chu kang goi langin jong ki bol hen lang teng no pala jong ki bol chan dila jong ki bol hen lang le I chan ham khana min a ki cha de chu I chi ma sang he wa really iti wa tu a hi I bol jong le na complain tho na ti mai the wai hi chi ma sanga KZ sin to gon a hin nei pa chu Indian government in ipi bola a hin kham ham ti aile hi chi chunga chu Kuki chate na zo se worldwide ki ti ta chu Kuki chate na zo se ki zot na ding hi ti a in seule hei hi ta chu a to gon na nei vai le boy ding hi ti a chu Indian government in jong het pi jing chu a hi wanga tu chunga hi ipi bola kham na a hin nei lo wa nom ta rally ki bol thei ham ti hi ga ngai to lew hen hi chi district khat si sa bol deu bo chu hi chu I ma he ta ti chu min a het chu hi za chu tu chunga hi koiman ina sa lo I kham jong I kham lo ino dan wa I chiu hi ta chu really I bol jeng the wa hin hi za chu kanam mi te ho
thil hi effective ta bolding adan di ta to ding iti wa hi le isei ki ngai hui tin I bol I them zo seo hi Kuki chate na zo si a bol ji lew han min Kuki chate hi ta ki lung khat hi ve hi ta ki pum khat hi ve ama o pi noi si the po ve ti pa hi a hin het do thei de wa hi ti zu het thei ne de wa tu ni a gam dang dang ho thu su hi hen I gam sunga thil su ho hi zong le in sei thei naw hi chan chu hin tin tu ba na jong hi kanami te ho ilung gelo khialo hitin mipi movement bolo hitin Meitei government zo si sumang hitin Meitei product zo si sumang hitin igam sungo wahi Kuki government sim do na ding to gon inei lo wahi le sa I chan ge ya ki thu man lang ki peng peng jong le I ma cha hi lo de wa hi ti pa hi ilung thimo I hial phat wa hi tai ti hi a chai nai ga se de win tin TUNI Kuki news be zo si na chung che win ka ge pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han